Kubor nakaslem jong nongsan Hima. Ki Longïing ki baduk ki madjing khamtam habadon ki bait bathon ki bangat bat khlatno nakadaw ka jingpang covid khat khandai mar ka jingram ka bai Sumar hai ki jaka ai jing Sumar ba pher hanong ba Shillong khamtam ki jaka Sumar shimen nakaleng nongtho khubor ulayo bniakren ya UMLA bat MDC ka Nongkrem constituency ba lambor Malngyang hagaba ulayo thu ba udangwan ban Ïarap ya ka wei ka Longïing ka baduno ya iwei ne ki dikot nakadaw ka klam covid khat khandai namar ki dei ki bawan nak Longïing ka Duna ka yo ka kot uniu emily ulawan ban Ïarap ban pej yo don ki jinge ban sei ya ka basa jongi na ka ni ka jaka Sumar jingwan jonga matausi agway day bat ka jing klano jong I wailong kumi wana po ka konsusi jonga lawan kid I manin agapor stingsi te nakadaw jong kajing sitom klano manemsta tiga hindi ta kaning gawi ka kis ladan kajing jag basusi manin ka singiro ya iwi lagi kun samla budan po isnok smeki ya ba la penkhut ya kamet jong manin te samdang singi kaya buat sa ini long kumiro ba na smeki tiga duno ya ka siyem ka jongi te kumu nong mikmat sabag gila pentip siya nga kakamram siya nga kalong manuan man hirap lam samta jungki manpet manyo bansay sa kabasuk ya kamet na mga kumbalong manta buwan kilong dahil kendo sibuan kijinge kila siya kontin hapo kiyang Misha shu ban mi iki, mdan shu mano ban Ïarap iki, bayang hasem gimla shu ban wan. Yang so kabanta jonga kalong ba numbi ikipad ba kumhuni kapor. Mga nyay don ikat batki, kumbang ala Ukraine hi brobor. Mga nyay ay gajing syepri go bahatam. Pagtasyan lam nam tajungki. Ban Ïarap iki kumhuni kapor kaba Longïing kay kendo ya kini gijinge. Kadi kita kaba bertingin kong service to mankind, is service to God. So nakaliang jong kita kabanta kabala panong nga banwan hi nakamet na jong bat pati kina ba kinyo ban ra ikamet basuk ni ka jinglong ko prathai kala nang sneo day na takadaw nasupa ban ito ipi ba gajingwan jong narumunin hadumunta ba kilaya pantip siya nga ba kiwan ni Longïing ba jinjar Longïing ki basitong na may season room hapo hospital kabaningkong do kaday ka oxygen kamot kidaway kibarem kabay Sumar kabarem ti ngasim mi karay tanggaway kulong ba angkasyan takabor na jong magpati ka na ba ki brew jong agdan po konsusi pati kilongyin kibudan hapating jong kajingjinjar ay nga pati ka na mga kanum iyaki bat nga niya ito narkat ti ngalalum yung meeting kabakirki kaba hagisnong gitaw gibaday po ka tan hibro koy kamtam hagasmit ladon kajing klat arngut klamsange but ngindon gajelang kaba hinyo bani siyang lasiningkong kabalong Turkey but banle ya ka random testing ya ki padba tudon hapo kadigisnong tikata kadi kaba ka step kabaningkong namar sisin ladon baklat lada khlat ang iwiru kadi kajing ma kaba khra hatu takta mentali kamut yabut menin iway mentasi iway te ka kamram junga kalong bat pentik na manyada gipad ba mangindon kita ka jikendo bat pansutu gipad ba ba kayo kasmit kadi gawi kayo ba kaba boro fi kibre na sor giwan banyit kit nang tay kadi gawi kayo kaba labananam te day na magata ngidon kame ban contain ka kabakar ki imda kalong ban declare yaka kum ka containment zone tingi suthu kajing kamday ka basuk bangin ay ka containment zone ban declare kamday ka basuk namar ngi ya kajing Longïing man jong kibriyo ki bala mistep ki bam damet te henry nagbanta ban yada ban light na gini ki jing stom jong kibriyo te nga so nagling jong bangan appeal siya ki padba bakin yaisya lagnumno ngin haban contain amduna ga sitayo sang bangin la ban identify ban detect ki kibriyo ki ba long positive te kata di kathong ka ba ngabo khmat yak ba ngala khot lang iki doctor in charge ngala khot yaw
magistrate in charge jong ketiga area jongi bat ki nong yekit yaba yekisinong gathau yega bakin plat yega por jong ki bangin yo bani phali jumut haswa bangin chem yega nu garai tigata di ba don kam e hagni ga por ban pasngo shiki pajba bakin hab ban nong ki bayesha bat ban fikir bha namata yilade kata di ka message ka bang kwa ban pasngo ni ga por ngalap menta khindet habi dei bat jingo jingsat lap kum ka case ka ba minin ka smart card ka bagiyo ka MHIS la didok yaka cases ka ba kum shinuk sa minin ka poi kumba sanpho 8000 la didok no naga smart card 9000 te kum ka case ka ba menta ka bill ka poi hadu khat 9000 si met tao te kalong expensive ko galing kalong expensive te ki didok pat nag smart card kalong si 8000 te gamot ki haban bay hi khatsan te day na markata nakaling kajonga iska pensong sipi ba ngalairap hinaladi ban pensir ka bill ka maminin ro ko poy adu saukusan tam te mentaru poy kumba sa khatsan ni te baki de Longïing ba system te ban sui gamet hang ni kamlong sino kinit wat kumang ni kapor te kamram jonga ken te ban mi squat Ïarap ban keshan namanta jogini weekendo ya kani